سرخط خبرها راهبندی و سنگاندازی در مرز با قرقیزستان، بازداشت 15 مهاجر تاجیک در مسکو و احتمال قیمت شدن نرخ برق در تاجیکستان. سلام، با برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. امیدوارم روزی خوبی خواهید داشت. چندی از ساکنان دهه سامانیون اسفر شام 31 ینور به رادیو آزادی خبر دادند که گروهی از باشندگان دهه کوکتوش قرقیزستان راه آنها را برای یک مدت بستند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در این باره به طور رسمی خبر ندادند. یک منبع باوری بخش در حکومت اسفر شام 31 ینور حادثه را تصدیق کرد. او به ذکر نام به رادیو آزادی گفت ساکنان دهه کوکتوش راه 200 متری دهه سامانیون بالا را به مهلت تقریبا یک ساعت بستند. بر زمین به حوله ساکن دهه مقصد جمعیف سنگ پرتافته چند تیریزه را شکستند. حالا وضع آرام است اما دیگر باره نگران شدند. حادثه پس از 4 روز مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صورت میگیرد. در این حادثه از جانب تاجیکستان 2 نفر از جمله راننده ماشین یاری تجلی کشته شده، 10 کس زخم برداشتند. هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه گناهکار میکنند. مقامات روسیه 15 شهروند تاجیکستان را با گمان اشتراک در زنازنی گروهی دستگیر کردند. سفارت تاجیکستان در مسکو شام 31 ینور در خبرنامه گفت نسبت 7 مهاجر پرونده مأموری باز شده، به آنها احتمال اخراج از روسیه تهدید میکند. یک شهروند تاجیکستان به افباشی گمانبر است. علیه او پرونده جنایی گشودند. نظر مهاجران و یا شخصان نزدیک به آنها فعلا دسترس نیست. در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک شکایت داشتند که ماموران انتظامی روسیه آنها را برقصدانه و گروهی بازداشت و محاکمه میکنند. ولی مقامات روسیه میگویند بازداشت مهاجران تاجیک پس از یک زنازنی گروهی در شب 29 ینور امسال در گذرگاه وستریاکوفسکی مسکو صورت گرفت. سفارت تاجیکستان در روسیه هم میگوید زنازنی بنابر خصومت شخصی سر شده سپس به جنگ گروهی تبدیل یافته است. بنابر خبر نهادهای دولتی روسیه در عموم 66 نفر به گمان اشتراک و دست داشتن در زنازنی دستگیر شدند. در حالی که سفارت 15 نفر آنها را شهروندان تاجیکستان مینامد، معلوم نیست باقی مانده ها کی هستند و در این زنازنی چی نقش داشتند. در همین حال سفارت تاجیکستان شام 31 ینور از کارمندان مقامات حفظ حقوق روسیه خواسته است هنگام تفتیش پرونده ها حقوق شهروندان تاجیکستان حمایت کرده شود. در صورت ضروری کارمندان خدمات کنسولی سفارت آماده‌اند به شهروندان تاجیکستان یاری حقوقی رسانند، گفته شده است در اطلاعیه سفارت. دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت احتمال نرخ برق در کشور بالا رود. در تاجیکستان باری آخر سال 2019 حق استفاده برق را بالا برده بودند که حالا نرخ برای 1 کیلووات ساعت 22.6 درم می باشد. وزیر گفت برای بلند برداشتن نرخ برق فاکتورهای زیاد جای دارند و آن یک روند کاری می باشد که در صورت ضرورت گروه کاری از حساب وزارت کمیته های دخلدار تشکیل و موضوع دیده برآمده می شود. در همین حال با اطلاع مسئولان برق تاجیک در حال حاضر شرکت برشنای افغانستان 33 میلیون دلار قرضدار است. محمد عمر اساس‌زاده رئیس نوتین شرکت روز 31 ینور در دوشنبه گفت برشنا این ماه 2 میلیون دلار داده است و ماه فوریه مسئله پورا پرداختن قرض را بررسی میکنند. همکارمان برات یوسفی موضوع را ادامه میدهد. قرضهای شرکت برشنای افغانستان نزد شرکت برق تاجیک با 33 میلیون دلار برابر شده است. این خبر را رئیس شرکت برق تاجیک در نشست مطبوعاتی وزارت انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان اعلام کرد. با گفته او تاجیکستان در سال 2021 به افغانستان با مبلغ 56 میلیون دلار یا 1 میلیارد و 275 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق فروخته است. از جانب شرکت برق تاجیک با همکاران ما از جمهوری افغانستان شرکت برشنا همه روزه گفتگو ادامه دارد. در ماه ینور به مقدار 2 میلیون دلار آمریکا الکه مبلغ الهی وارد شدند. دیروز هنگام صحبت با نماینده مالی شرکت برشنا پاسخ گرفتیم که در روزهای نزدیک با 2 میلیون دلار آمریکایی دیگر وارد میگردد و کاربری رفته ایستاده است که در روزهای نزدیک قرضداری با پورگی پرداخت کرده شود.
бино ба иттилои барқи тоҷик бар асоси қарордоди иловагӣ соли 2022 ин ширкат ба брешно дар фаслҳои гарм аз моҳи май то сентябр ҳар шабонарӯз то 400 мегаватт барқ хоҳад дод. далер ҷумъа вазири энержӣ ва захираҳои об мегӯяд интиқоли барқ ба Афғонистон хусусияти иҷтимоӣ дорад ва асосан дар фаслҳои серобӣ ба ин кишвар содир карда мешавад. ӯ ҳамчунин афзуд вазъи мушкили Афғонистон на танҳо дар пардохти пули барқ инчунин дар масъалаи бунёди тарҳи касаҳазор низ таъсир расонидааст. мо то моҳи апрел дар назар дорем ки қисмати сохтибони Тоҷикистонамона ба анҷом расонем. албат то нимаи соли 2021 рафти сохтимонам дар қисмати Афғонистон дар сатҳи зарурӣ ҷой дошта буд. Касаҳазор табиаташ ҳамин табиати регионалӣ дорад ва беёста ин хеле лоёи азим мушкилиёт доранд ва ҳамин мушкилиёт дар гузашта ҳам буданд. Тоҷикистон дар 11 моҳи имсол аз ҳисоби фурӯши барқ ба кишварҳои ҳамсоя 93.5 миллион доллар фоида гирифтааст. бино ба иттилои мақомоти бахши энержии кишвар ин маблағ нисбат бар як соли пеш 40.5 миллион доллар бештар мебошад. Тоҷикистон асосан ба Афғонистон ва Узбекистон барқ содир мекунад. дар Тоҷикистон аз моҳи октябр то декабр сокинони минтақаҳо бо маҳдудият нерӯи барқ мегиранд. як танқиди ҳамешагӣ аз мақомот ин аст ки дар рӯзҳое ки мардум дар дохили кишвар камбуди барқ доранд, фурӯши барқ ба Афғонистону кишварҳои дигари ҳамсоя ҳамчунон идома дорад. агентии зидди фасод як корманди вазорати корҳои дохилиро барои пора боздошту аммо бар асоси қонуни афв озод кард. дар хабарномае ки ин ниҳод нашр кардааст гуфта мешавад ки ин корманди пулис Илҳомиддин Идиев дар душанбе барои бо роҳи фиреб ҳуҷҷатгузорӣ кардани як манзили хуматӣ дар кӯчаи Маяковский аз як сокини Душанбе 150 000 сомонӣ талаб карда аз ин маблағ аллакай 128 000-ашро гирифта буд. оҷонсӣ гуфтааст ки алайҳи Идиев бо моддаи 247 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда, вале бар асоси қонун дар бораи афв қатъ карда шудааст. маълум нест ки Идиев то кунун дар мақомаш кор мекунад ё барои ин амал аз мақомот ронда шудааст. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон Хиромон Бахозода ҳамроҳ мебинем. 1 феврали соли 1993 як сол баъди ба узвияти Созмони Милали Муттаҳид қабул шудани Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва ҳам дар авҷи ҷанги дохилӣ дар Душанбе аввалин намояндагии ин созмон боз шуд. унмот ё ҳайати нозирони Созмони Милали Муттаҳид бо ҳадафи назорат аз ҷараёни сулҳи Тоҷикистон ва кӯмаки башардӯстона дар кишвар дафтари худро боз кард. баъди ин намояндагиҳои дигари Созмони Милали Муттаҳид ҳам боз шуданд ки дар рушди иҷтимоиву боло бурдани сатҳи огаҳии мардум аз ҳуқуқ ва имкониятҳо талош карданд. солҳои охир Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон барои мавқеи заифаш дар робита бо маҳдудшавии озодиҳои сиёсӣ интиқод мешавад. 1 феврали соли 2011 дар Душанбе созишномаи миёни ҳукуматҳои Тоҷикистону Русия дар бораи таъсиси марказҳои фарҳангиву иттилоотӣ имзо шуд ки барои шурӯи кори намояндагӣ россотрудничество заминаи ҳуқуқӣ гузошт. идорае ки 2 сентябри соли 2011 боз шуд аз назари мунаққидон сохтори калидии Русия дар нашру паҳн кардани идеологияи ҳукумати ин кишвар дар саросари ҷаҳон ба шумор меравад. 1 феврали соли 2021 Шаҳбол Мирзоев, як сарбози собиқ ки 7 солро дар бистари беморӣ пушти сар кард, даргузашт. ҳуқуқшиноси ҷавон бо ихтиёри худ ба артиш рафта буд, вале дар пайи латӯкӯби шадиди ҳам хидматаш аз пой рафтан маҳрум шуд ва талошҳои волидону фаъолон барои муолиҷаи ӯ бенатиҷа буд. сарбозе ки Шаҳболро ба ин ҳол оварду яке аз намунаҳои бераҳмии шадид дар артиш гардид, ба 9 соли зиндон маҳкум шуд, вале баъди ин ҳам ҳодисаҳои хушунат ва марг дар артиш ба расонаҳо роҳ ёфт. бонки миллии қурби асъоро барои имрӯз чунин таъин кардааст: $100 1130 сомон ва 1000 рубли русӣ 145 сомону 20 дирҳам аст. бинандагони азиз, ин буд барномаи навиди бомдодӣ. фардо ҳамин вақту соат шуморо интизорем. худо нигаҳбонатон.